Mami ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching. Busia Randiabe wakugu NDC fo ani wagu NDC fo ani ma se poto ase di o matamaka ho eye koko price na NDC ka so baba ma obetuma ko 65 million ama akuafo no Randiabe akosisa nkokorafo obi akogu koko obi ase ani o makotwetwe nkoma ka che mo se esanse na NDC eni aba mu nti no ena ma NDC mpanyifo bi beka che mo se koko no na sese nka MPP aba no tum ko 65 million no de kwata 21 million nti wasisi o mo nti o mo bom betum na mpanyifo no mbeka asa no na omuni sese omuni nimde bia wo ne omo ka no ho ombeka ne wa na je so pese o chese NDC fo mpanyifo no mbeka akoko ntumu hu nsem no Randiabe pese o chese sese mpanyifo no mu ye tipo nkoso nsem na omo ka ye no na omuni nimde omo ka na ombetena ho na omo ka ye na panyimu abeka asa ma onim de o ka na chese panyimu no sabi mpreduasa akwasa adwen bia nye de enni tim because obi a o ka asa ma onim de o ka de I just say me kase me choma kokra ba se me didi obi atem but the Randiabe asem o kan de o pese o kire ne na me ka kire no so na omunim de omo ka na ombeka because they na omunim se de ade na sitie na omo ka ho asem na wo ye panyiti o ma we na bibi koso na wunim se de sitie na obegyina o se o ka ho asem na adwen be na da utirim enti Randiabe ko didi NDC fo mpanyimfo ne NDC fo atem o mo mbeka kokko hu ntumu no nsem no but the Randiabe kan e yentro na wodi esan say mpanyimfo no mo kasafa kokko process ho no o mo kotu kokko no se de yesi to na manone ene se de aban eden aban so eto no akuafo no ho ena o mo de analysis na o mo de check akuafo no se esese aban mo system million na aban no 30 million but aban na komo mo 30 million na aban no na fa system million na aban no sisi o mo wọ́n wọ́n sẹ́ de sitie ẹ̀nà dẹ̀ mo bá yà mo sẹ́ aban na akura mpo de ka enti kokko ni muntumtum na me sa me ma do me kokko na me ba beton na sẹ́ aban na ma me system million na aban ko ma me 30 million sẹ́ aban de ka na me aban ka o de na efa mo ban mo mpanyifo na mo gugu aban no so mo ko pension mo ko amai mama mo ne ba wie na mo ko se pension se mo fi aban mu a esga sha na mo jijina kuafo na mo jibi aban boka mi kua ni mi kokko na aban ko tutu ne ka na je say the Randiabe ka no de wakofa nkokrafo no guo no wada da no office se bi impressors nkokrafo na adwen na o mutirim na se nam na do dan kwa akufu ado nti no obi a wokrachi ni woni fie na mpanyifo se so ne okwase yakọ enam yi na wo de abo no nso no mo okwase no so mfa nkofi obekokoto panyi obekokoto banyansafo enti mpanyifo a Randiabe achi mu kogu kokko ase a wakotwa ntro doso e de akire mu no NDC aban ne tirim woden kokko ntumu no ka so betuma ko system ayade obetumi atum but sanse wo mu pesika ye de wo mu pese wo mu de yenti no o ma yo ma de so akuafo no sisia no mbesi mu kokko no mu nya den o mu ntumu mfa mamo enti sanko mo na Randiabe ne mu betwetwe no kokko na ase ne de eye nada ahuruda horada sem e no mu betwetwe kokko na asem sasa mu ma mu mfa nya hwe moti kokko na mu hata na ewa baabi a moton kokko na mufisa babo ma mu benya musika no enye obi na becho se tonchini di na wanu makum mo mfa mu kokko anya na mo konkoton mu kokko se de bo a mo pa mo ho beto mo enye wono ena baba benya beto na sesem na ere ade akire mo me kokko nu kapo mi obi a anka me kotwa agu kura kwa kodua ka issue ara se me twa agu na me de adua aburo asem ho hinti ya no ane se na amen that is the bia mo dia propaganda no nko a mo da nipa no ma nipa na ni suade hunu afere mo bedu aban mu wi a ni suade hunu ni bohye ani arehye mo de ma nipa na sanse mo bedi su nti no no wasa be ka san foforo che nipa na se ya kwa yete nche ni enim de ekosu nti na ma be ka che mo se aban no mo system million asema ya wo pan mo wote wo nananom ne say wo papa no mo ni ma wo ka kire mo wanka se ko wa no ya asem papa se so ka wo Randiabe ko kire mpanyimfo nim e ko twa san tro we di kire mpanyimfo na de onipa be bia no e da ho twen no. Good morning, fellow Ghanaians. Munya, Monyonko, Mondofo, Madina had I know, Marcia Babin. And I pay many a break, Pana make us say. When we say, may a video archer, and I'm posted because archer. If you say, Major Meho, Mahama Bagan and Mahama say, Obama Gana, I say, how I gonna call me. This time in Pizza politics in him. Now, some make a way, Opa di matem, Opa Mendi matem. Me will fum her, and I made me video. Indra me post be. Me say so tin won news mu say Mahama say Koko body say Randiabe say atufo asen say the mefopo say NDC fo ne say Koko no afi yemfa price na na do ojema yen 3100 no e no fento Koko me do yankopon Mahama wona ne twe wo no me nka no atufo asen yes gas undi da
me do yankopon hey ube discan na so wase fu nya ba bi obi obe discan efim bia no na wo no ba ble mo mechi me kotum hey me invite wa wonim say we galamsey ubetu abuam brade etum kokko 3 acres betu na mam 1 billion pe na kofa ko betu kokko ni agu this time no ekuafo ye bekasa ye makwa na mahama kwa sampeni ti se wo be for Ghana fo ye skendi ye makwa na brande abe be for ye skendi abosu me wo krom ha abosu me wo mafum ha me fa mu nua mu bedi maseme mam efu adwuma na ye no ye de ble ye de ye hwie no fifu ne ye tum da ye adwuma ma Ghana akoso na se me abrante ti se me manda abrante se me o manda makobo kwon no me ye adwuma se na Ghana be ko nanim na politician be tan be na we di miska dia efifu na mission no we di dia na sefu nia ma wonya asobbi warbom da dia woni ha yesa se oba bechem anabe miem ko kwa so mekuma na nen he mukuma asa no kwa no ansisa no kwa no ampepa no kwa no ansisa no kwa no ampepa dwoma hama Ekufado wo so your kronfo muka che yempise Ekufado your kronfo in fact we be ka wa gra it say Ekufado your kronfo because kokko na so ma yen 65 million ina no ma 31 nti mu ba mbeche ma bo saa inde kokko na ya he wo wet market inde kokko na ya he oyankopon nti amon kan fo ma asifu nyanda asem bu afo to se mo mi kokko meti egu mi kokko metwa he yena mi ka se bencha be no be expenses bi mu ti asema mi kan bi che inde wo fu ampo a waje 400 cedis me the update we ba inse bi osa baka che kokko bodfo inse bi wo da abla yen meseng da ba in the was my boy for spray wo bo assist sprayer wo beto kokko na wo be ko do asande abla walankasa nti de bi ado mefu we afi bia me do 5 times 3 acres afi bia me do 5 times January February March April May we ko me second time me do hunu first one me de bo pa 12,200 Ghana cedi na afi me se me fe bo pa mara me yanka kan ma do nti ba sha ado bi do to bebi won ma asha si na efu bebi wa me ndo nwie bebi won ma asha si bebi wa me ndo we mahu sira me ndo nwie me nkom sha se me do because me fu ne do so me second time me do ni wo afi mu nti ka esa nka me nka se ma ni se ma nka se me do a na me de bo pa nka me 2,400 Ghana cedi bisa bisa kokko ma ati bia ma ati afi obi ati kokko na nu kokko ho a bisa na me bo se ka wa ania na kokko ka na meti no scarce me na masa so matra no madia yankopon nti amonka o yankopon onfa ka twa biela se bi fema mo onfa ma asifu nia akwase afo to se mo hey Ghana ye ntra na mo se Ghana the highest answer mo baka na tu mo ba chiyen mbetabo fa me ho minister obi e wa trapeto mahama ei obi e wa trapeto me fe so we galamsey ya testing wo medium me ma me location na wa ba Messi Machasi mi wasa ni okuko 8 acres yen tudi ni efengu ni efenhwe good se me 1 billion impo a me don start ablabo fufuro